or see a betimia suesa onim lady no. Ah, omumiti on your kumase to onim lady no. And a lady in the kitchen say on worry. Now, what did you talk your friends say Gani Kuno now? Or no so bad kitchen so on worry. Or this maybe says ah, ain't he or bad now one no so wine or no so betimide a member accord matrimonial woman and no see as some na sa time na no all Johnson no. Send yanka obeka say who be man unim fio. Tell yanka say ka catch girl no kwase ne ko jam na men ko Johnson. And no see as some ba me dear minim say baby aka baby. Hwe nansen nyama bi ba na ye mema ye hwe aware for man me bro show mo se menware especially omo a sabe omo kunuma tu kwan no se menware because awo aba won say ye kan wo se wo se menware. I dey me asem kese bi sia itwa yen suno yen shemo ne tia na say young man bia na yaw Wyllbee our up and coming musician say ja oto onwom kakra na yese office otuom na okokuma stano so akwakwa sra na kanchema na ehoro na events before the year menti ase okwa na according to sources no sabi na kanchema no nim so aware enti anopa no ana homache no e so kodwonso enem so bi hunu no bisan so wo hwehwe den wa na so mi ba me kanchema nchen e ko fra girl so on the onim no aya bro apprenti ya na sebe instant justice ya de man na ya de hospital anche no ofimu no o insist say girl ne and girlfriend na no patche say eniama bi kra e wo ne ho no man entire ne oniama na e wo dem ho na yenko tie oba no ne kunu o insist say ne yire nya bi da papa hwe ye na e ma wo hu yenko tie ne a papa ne ka aba ne yire ne ye ba ye be kasa dey what I said, another day, I was. It's one like, almost get a catch me say, and look, I never play a me. Was it, Dawa, whatever about Dawa, or better trying to say, to be a book, first gate, a room. No one, it's one in Pakwadi, Ukuta, a boy, is a book, a CB, Ukuta bo, and or pim, a pronum say. Se mumiem se mo minute mbibe to ma meku we to meku say me no ever it one again e shout omo shout go feel kwa e mango a to omo shout say me ma me e dan wa na ni nua so dan wa digan kwa no o shemfifini gari shemfifini to o shout na ma me for na e shout say no comfort your boy fear it I say e bia no okura itu ana bi bisa ntim no munya botinto mo shout no still na one person e dey obura inside the mountain you so obura inside me dem do person over there okoye hosi da say okokum omo say you and the minim why the wasem na asem mo kan say ana okupia ko Johnson and kwanya no kure because me to last time ko Ghana me yere no obi a say de bia de be promise ni dem because of so no was one person obi pie ama yi da say okomu bia la say what I say de bia promise me ko Ghana say me ko me say ah now I didn't tell you the promise them. What is it? Because I want a compound house and a bathroom crown, a down who's a see a fire abroad and a fire dia a sasso. What I say, a fire, you know, a unicorn bathroom crown abroad. I say, abroad, I lock him. It's a boy, no, or quite an accordos or the new crown for the moon. Say, the valent demono, robbers will dwell in the eye day. And it's going to me, you arm was a Jason. You are see ho and look at 19. Was I me bad boy? You said, me bad boy 12 years and a da. If you say the flag, I said, no, I didn't see across the da. You don't wanna. You teach obedi a plan a day and you have bubble. Some women say, be a locomo. At one, you besides, I didn't see, no, so one of the other two on it, never make a quarterly gate and said, be a fire day. It's no more day, or more shouted. Almost at it. You mamma say, well, yes, I'm what tear me, and I can't already. We are quite gunning to Daniel, who really a first one. First one is a wapa, and I got a episode and I got another one son. I got a son. It will really know Okoshim, and I say, was I falling enough, was I jump to see another house? For I say, it don't come so a day. One will Johnny away the Oko. It almost a coincidence, almost say, Yachino.
Sada say ana omode ne ede omode ne beto ho to ko say bia boys ko abeche ko abeto ko na ko nim nipa ko kura na de ko 19 the first wa bag ho what at o bag ho no what me o ma me number ama ya friend e muso omudi orika give number omo se friend babina omudi to o friend again no na omo chi phone so omo ne again no kasa again ne ti obi foforo kasa ana okate ko no okate ko na fo musa friend na adum na omo sa hwe ya na o sa friend ne ma me number orika friend ne ma me number ne ma am say nkofo ne azafo fine no kwa na chen edi ntina oba se bia se woni se oba nye bibia edi ntina obi afrew e ka cho se na ato oba o ka cho se ye o se yo oba se e yo ire e yo oba na ka cho so omo ya azafo o kwa point what I say because in some that's what kind of say the bisa question yeah so what in here mankind where ye an account obani kunu edema say ne yiri ntimi nyesa na sabe mi bisa say aso guy or well known or you be or up and coming so to Kumasi de akekwa omo or konfo a akenya kai ya na ko be wiade na wa fi akra so to ton de akota na so so se de na eche no ni kunu ni maame so ka say o ma vivid account of ni esiye ye kotie ni kunu ni maame mbra ye be kasa oba na obehye no na esi friend na na ya oba na eso onu wati ni kunu ebusua fie ni kunu maame fie na oba na te waye warefo ankasa eso waye warefo okay ni kunu waye eso ni kunu wa brichire okay ena me ba na ba na ho oba na wona eso okwa akwadwonso be wa mu hodwonso de na okwa akwadwonso nti ene kyerese eda edi kan oba na ho ana wa be hye ho na kakra mi de mentimi hu okay edi wa ba oba na ho na ahomache okwadwonso na nase ni hu no ohu na na yawo no ma me se wo firi hene wa fi no na so no odwene se ono abaya wona ha dan ofie wa na mi de mentimi so oba na ka kyerese o ha dan no sesanyi o mentimi hu wa asem ena ma me se o pa ya wi mi e bo no yeso oba na kura hwe wo bebie na nka se o se menya kromfo ro be kirekire nsem mu na oba na hwe na so maka se yemienu omo maame no omo ye kromfo no mbache no ko obeka ni nti a oba ha obenti o wo fie ho na oba na nim begu ase nti onim so tina ni kunu efie ya na ni kunu dem a na ni begu ase nti o hwe me bana so mienu e wo kana no atum oba na so pa na wi ni bi se ba sa no opa na wi ni bi ebo na so mienu yesi me ba no nya kwa ya wo dwane na boys ni kotwa no a omo boro no a asemo ne maame so party say guy ne confirm no person obomu ni niamaniama na a whole lot enti sem ni koba no nia na ekwakosia ne say guy ne confirm ne eku no na guy ne maame so akese se ne ba ne nya confirm da ne ba no onwi ade da oye up and coming musician na sabe mehu ni videos bi kra trend ya eche say oye obi a oye ntum obi otonyom a sabe oye obi a sabe future wadanim na enna no pay story be about very interesting. Lady now or ye in question no allegedly. Guy be a no see onim no. What in American say? Guy ne say anko no mom ye koku because lady ni hia no. No ne na ebon komo no lady ni catch ne say oni kunu. E ma chere o catch ne say on some be data no so no na o ma guy we be die no. Na mom o se wanko. Because on say atuo bi o de echi abewu to wanko. Yenkotie sabra ne so enuma asamra ena lady stop me na lady ase me nim pa o TikTok ana yo no a na wo drive o ana me bisa ai na me drive ana me bisa na wo ye no wo peka akọ baby ana ai no peka akọ baby no so oba atasoman so ena me fa no nti me fa na ye ticket ma ye ba na me bisa ase wonim se obi a menimo
ɛnyɛ na yɛ na ɔse an ɛna mbisa sɛ atasoma so ɔkɔ fan fa ɛna ɔkyerɛ baabi a ɔkɔ nam so okay ɛna mɛfa hɔ ba nanka me kwan na hɔ nanka mɛfa patase akɔ akɔsi ato nso bet wonti mɛfa ba de 20 inti yane ne de ticket ma yɛ kwa ebe kakra me aduru bi a Zach mi ba so Zach mi tu na komo na ede no me ba ayi na lakwa Zach mi tu Ana ebe kakra me aduru bi a obesi na me busan so obetim de number ma me ana o se ane ana o de number ne ma me inti osi ye no ana pa me kwa inti anwumre number no kra da o phone sisi metimi de atodwa mo hu say won say ni pa you react send the number na mama ana me teste no inti nkumuri de ma na ono busam se ma wale ana mse da bi me ware ye ana busa so no ono so e ana so ono so ware ye ana obusam se me wo fie say ana me kan me age kire no ana so okay inti aja didi ho nkomo sa inti I think by 3 days time ana ofrem say meet me ahia no mekom bi wo enye kumase mekom de wo adum no mo other branch bi she me fi hodin kakra nti se metimi ame meet wo ho a anam sio na ja branch pa me dress here na me tu ka ko gina ho twen no o beba ba fere me fe na o mfa me fe na ekwo mfa ana o test me so we sorry na when your problem be ofi nti say me metimi abafi a na me kasa so na about around be 9 to 10 which is anajo was who bet me aban ho ofia I metimi aban ne ho ofi wota no so a anam so but me kasa bi a what atasoma so dey be atasoma so dey okwaje ade won adamfo na tano so akasa no anam so okay nti ana me tu ka pa na me koduru tano so me koduru ho me ma frena onfa and I'm said to be kappa and I'm bedroom fee me buy me fee me bedroom fee na me broke no and they say asa me kan enche bi asa o e di be say every first be 1 month 2 weeks me Jesus anka wona obewu no wo and they say after that ade nkwachi a lady na social media say hey why obi akono ha ma say nizam say rade inzen ka bena nka me dem ho akodo za san we mu efi ho me se me so wonya me maame wonya me nua ba na wonya mabusu ani aminu na madam for ba kra na me drive na okasa me ma le chukra me fiu me ba o enti no oba na ka che o so won sa message e wo phone so da so message no me woni nyina me ha me woni nyina me screenshot so kwa de go to your platform group bi mo Mr. Send me you are send me mate ma follow you are DM me number wo page wo pick e fama me ya wo no ma pokra de ma pick da kra enti nka wo kodi no ana want it metepa na ya no na o was eja oba bema o share oba ne se o ngare onso ni ra ene se aye bebre ensam no set but you see 3 fundamental questions so we shed ya bra we can or say obetimi aso ese onim lady no a omomiti on your kumase nti onim lady no and a lady ni ka chen say onware now what it to your friends say guy na eku no na ono so oba ni ka chen so onware ye obi so be say enti oba na wono so awan no ono so betime de emema akọ matrimonial home na eno so yasembsebe na saa time na no okojo nso no se ne anka obeka se wo be ma no unim fie o tie ne anka se anka ka kire your friend say girl no kwa se ne ko jam na me nkojo nso eno so yasembsebe ba me de minim se baabi aka baabi hwe nansen niam bi ba na ye mema ye hwe aware fo mani me bro show mo se menware
especially omo a sabe omo kunuma tu kwan no se me nware because awo aba won say ye ka ho se was me nware no mo bogum most of the young guys seriously they don't even know that those women are married. Enti enye se me hold the brief for him ba meka na woni bibi na metia se no bi say eto de wudi achi da enche obekwa asamado because o hwe girl the body agina ho a masa oba wo run ho a yeyi mema 100 2 pe na beka se da bi yenye nyamyama ne bibia na me ko hwe ni videos on Instagram ni way enye easy say no pupu ne to ho no na me bisa se enne ade bi ba o me bisa se na say yehu awarefo ni omom ware ye because eniama na awarefo omom ware ni ye no enu abi na awarefo ni ye wo ukohwehwe asabi osa asipsa wo hwe bibi de bia me se oba dane ho social media now sisa asabi a me ye be ma me feel say you are in need of a man tie hwe hu ye me pa cho up and coming guys me pa cho oba damu dade ehu se wo po na wo hai man na ehu na woni nipo hai man no enti wo a wo hwe me pa cho oba bi kase shia me kase da bi yam bom on neutral ground hotel wako bo ho enko wo badamu ebi crazy da mama huda ukwa bewu me pa cho enko be bia dem oba frewa wo se memma enko di tu achi na lusu nkwa cause guy or promising future nko ba ene tuo aki Solomon ko wu abusum fie eno na de abranti ekwa asamado Xposed GHFM members who sham now from here. Major so, subscribe so subscribe no be so nya be share. Manuel, bye bye.